dostlar, biz bütün mektep yıllarını sağınıp iske alabız değil mi? Nişe okudık bir klasta şoyarışıp, şotlanışıp, bütün koygularını ortaklaşıp, bütün şotlıklarını birgeleşip, geçirip yaşadık. Lakin mine az komplektli mektepler nişik yaşaysın bugün günde. Onların indi özünçelikleri var. Yaxşı yoqları, naşar yoqları, naslarını biz bilişir için Yaşlıözen rayonunun Ulaşırdan Oğlu Mektebine geldik. Можно руки, ноги сломать, правильно? Да. А мы такую потом хотели сделать. А там безопасно было, да? Потому что она невысокая у вас была. Тебе не сложно одной учиться в одном классе? Нет. С ребятами хорошо общаешься, Да. которые вот учатся там? Да. А чем ты занимаешься, ну, чем ты интересуешься? Рисуешь, поешь, танцуешь? Я не пою, я рисую. А, ты рисуешь, да? Хочешь художником быть? Нет, я хочу животных лечить. Ветеринаром быть. А ветеринаром быть? Ничего себе. А откуда тебе это все пришло? У тебя родители ветеринарами работают? Нет. Нет? Или животных любишь сильно? Да, я животных люблю. Но ты всегда с кем-то на уроке или ты иногда одна сидишь? Иногда мы с Сашей остаемся. Это второй класс Саши, да? Вдвоем, да? Вот так тебе как бы удобно, нормально, если то есть, например, мы когда учились, у нас было 20-25 человек в классе, а здесь у вас мало человек, это как-то не влияет на то, чтобы на настроение? Нет. Все хорошо у вас? Весело? Да. Дружно живете? Да. Дәүләт батыры, сез ничә ел эшлисез мәктәптә хәзер? Мен мәктәптә эшлим 21 жыл. 21 ел. Менә монда шушындый хәзер вакытта ничә укучы белән сез эшлисез? Хәзерге вакытта мен 7 укучы белән эшлим. Менә шундай теге малокомплектный була бит инде. Андай менә мин аңлаучы сезнең бит инде менә әрегенә без күрдек инде укыганда берничә класс бердә утыра инде. Алар укыту менә авырлыгы бармы? Юк, без бит инде бүген генә шулай теге бөтен баланы бергә чакырдык 4 классында. А күп вакытта безнең 2 класс укыйбыз бергә. Ул 2 классны алдан чакырам. Например, 1 класс һәм 3 классны бергә чакырам. Алар белән дәресләрне укыйбыз да, аннан соң да кайтып китә, 2 белән 4 класс килә. Аларның программасы туры килми битме? Ничек теге аңлайсыз кемдә нәрсә китерергә? Ну, әкренләп бүләбез инде, аларның программалары, темалары шул бит инде. Просто менә кичкенә классларда җиңелрәк бирелә, 4 класслардан да төгәлрәк итеп бирелә, тирәнрәк өйрәнелә. Аннан соң инде теге физкультура, рәсем дәресләрен инде бергәлектә үткәреп җибәрәбез. Ну, сез аңлаучысыз бер укытучы менә мәктәптә. Инде. Башлангыч класслар инде. Ну, анда балалар үзләренә менә күңеллеме дип әйтүне укырга. Күңелле дип әйтәсем килә, чөнки менә бездән 5 классларга зур мәктәпкә, зур классларга киткән балалар сагынып искә алалар. Монда укыган вакытларын ие. Әле алар киләләр дә искә дә төшерәләр. Әсәр менә 21 ел эше арада элегрәк ничә укучы булалар иде. Хәзер менә азаялар. Юк, безнең авылда инде һаман шул классларда 4 бала, 3 бала була торган, инде 5 бала ие, күп очракта. Ну, значит, димәк сез өйрәнәсез инде. Инде, әзрәк алар белән эшләргә. Менә без сөйләшкән теге Язилә дигән кызда рәсемнәр яратам дип. О рәсемнәрне бик әйбәт ясый. Математика фәнен бик ярата ул. Укуы әзрәк бераз аксый, но аңгырда тырыша. Күчереп тә яза. Ну, бит менә 1 класста бер үзәйме? Әйе. Теге аңлатырга теге программаны шул булсын инде. Теге башка теге класслар шикелле, зур класслар или шул теге аермасы юкмы? Аның бит инде 1 класска җиңелрәк формада аңлатыла. Аңа күбрәк күрсәтергә кирәк, наградны кирәк. Әйтергә, ул бит әле язарга өйрәнә безгә бит инде балалар.
yazarga bilip kilmeyler. Olar eli mında kilgende koysalar isimlerinde yazılmıyorlar. Biz olarla birge öğrenemizdir. Uçuk tutup tanıştığımda как индивидуально kilip шыға енді біздің. Олар білен. Sizin de Ders tasımda kolanda var minimum. her bir bala bilen siz tege ayırmış sizin de. Ayırmışlıyız. Anlamayken bolar. Min tege temаны ortadan koymayayım da anlamayken toğa qavatlı şol temаны. Anam soňunda mine 2 klas oturuunun faydası şol dep öýleýin. Tege bir klas bilmese, ikinci klastan soraýsың, çünki bu bolada bu klas temasyny taňlap otura, ola bir-birisine aýtyp jibereler indi. Onlardan soň tege birisinden niýetde okuýar. Belki tege ebetrek de onulardır tege. Güzel yaşlaşlarda söyle başlayın. Şolay şolay. O psixologiya deydi. Ana bir-birisine ýerdemde aýtýarlar, indi mine aýda buluşup jibereler diýseň, ola bir-birisine ýerdemde aýtyp düşürüp jibereler. O tege bir komanda bolupunda. Bir goýla köpüg indi biz, bir kişigine goýla köpüg bolupyz. Klaslar ayrı olsa da olar bir içinde baydı. Bu bir klasında var. Olar üzerine bir klas köpüg diýýarlar indi. Sizin uzuzga mene çıktı tege mene okuşlarını kona kaldırıp tursak eme okuçası bir özüňiz gene. Çık özüňizi his etesiz. Bor oralaşabız bitinde boşqa maktabdagi okutucular bilen kengешleşebiz. Oralaşabız. Tejribe ortaklaşabız. Tege soralar koy wagtda bitne şoruşunda soralar kelip çıga. Benim kollegalarım var boşqa maktablarda okutaýyn da o maktablarynda men olar bilen süýeşiz, WhatsApp bilen ilimde turabız indi. Ýolaklar bilen ortaklaşabız. Nasıl nerse buldularım? İhtiyar zor. Nasıl tuvalet mi değil? Tuvalet bu. Жылы tuvalet. Жылы tuvalet. Bana şu oranğa yerleri de. Bana şu oranğa yerleri respublikanski programma bilen ne şunday matur tuvaletler yasadılar bizge. Hökümetimiz koyburta. Tege az komplektni maktablarını unutmalar indi. Buluğa da qaramasdan bütün şartlar var. Mene жылы suw bar, kol juwa turganlary bar. Beşer kabini mene bütün şartlar tudurulgan. Biz bik rahmetli. Hökümetimizge bik rahmetli biz. Bilýär Osmanovna meneymi biz okutucu bilen süýeşdik emi o maktabda bir özüne şeyken sizin de direktorunda mala komplektni maktab ýasanlar bitindi. Oz komplektli mektep sanalay. Munday maktabda tege nindir özünçeligi barmy işlewiniň tege? Bar, özünçelikleri bik kubanyň. Bik kup özünçelikleri bik kup işlewiniň. Öýrenersiň dany. Öýrenersiň. Nerse bilen siz mene işraşasyň iş wagtynda? Nindi problemler barmy? Leki belki monopolisy da bardyr bu munday işlewiniň. Bilesizmi? Meňe jetekçi bularak anyň köbrek awırlygy da düşedir indi. Çünki zor mektepleriň bitalarynyň direktorynyň ýerdämçileri köp. Her işni işlewçi kişi bar. Bizde indi mene bütün işni bir direktorga işlerge tory kile. Hojalyk işlerinde bütün hazır bitinde informasiýa zamany, bütün programmalar, bütünsin üzübizge urnaşdyryp, üzübizge işlep, mene şol kynlygy bar indi anyň. Balalar üçün men onu kıyın dep etmesiyim, oz komplektli mektepni. Çünki bir gaýle kibik ýeşi balalar. Mene okuşa şoýdy diýip gaýle gibi ýeşi. Her balaga oýrym niçikdir mene ýokun kilo. Ol köp balaly klaslarda bitinde balaga ýetip jetmeske mümkin. Bizning mында her bala göz alynda, uç tübündäki gibi. Balanyň gün saýyn nerse özleşdirgenin, nerse özleşdirmegenin, nerseni bilip bitirmegenin, onu biz indi bittis görebiz. Siz bilesiniz nerse keregen. Nerse üstündeşlerge, nindi prawillary, nindi ok aýbirler, ok oralyklar barlykka kelgeni biz onu bittis görüp alabys indi. Tege dahi ýasy biz balany dip aýta almaýym indi men. Ul gaýleden de tura bit. Ul ginlardan da tura. Bora bir de balalarga ýygtybar köp dip aýtam indi men. Balalarga rahat okurga. Ul bit mene köp balaly klasta tege bula bit indi bik kişili lider balalar bula, ýumşagyrak karakterli, tege bilim ýagyndan da ýumşagyrak özleşdire turgan balalar bula. Olar niçikdir ýumylyp galalar bit köp bala arasynda. Munda olar jok, olay tugul. Munda olar her birsi şähs. Üz fikrini aýtalar olar. Biz olarny şolay öýretebiz de indi. Fikrini aýta bil. Siz neçe ýyl işleýsiz maktabda? Menmi 40 ýyl bola indi men. 40 ýyl. Ama da haman şoşa mektebinde ol. Men 82-nji ýylda matematik okutucusy bolup şoşa mektepge распределение боюнча goýdym. Совет zamany bitinde ol распределение. Goýda okanysiz? Men Kazan Döwlet Pedagogika Institutynyň fizmat fakультетiniň fizik matematik fakультetini распределение bilen jibereler. Matematik okutucusy bolup goýdym. Anar indi zavuç bolup işledim. Anar indi mene 20 ýyl direktor. Şu wagt içinde tege ul wagtda indi biz haller bitinde başga şary boldy. Ul wagtda biz 9 ýyllyk mektep, töp umumy bilim berүү mektebi idi. Ul wagtda balalarda köp idi mene görgenigizçe hazır bitinde kabinetler boş jawlap görlep turadyr indi. Biziň maksat da şol bitinde. Matur turmuşga yaraklaşkan şähs terbiýelew. Ul bitinde nindidir biznesmenler bar indi olar. Zor oňuşlarga erişip gine onu zor kişi dip aýtyp bolmaý.
Әгәр аның тормышта үз урынын тапкан икән, үзенә ошаган һөнәрне тапкан икән, аның гаиләсе матур икән, димәк, ул менә безнең өчен зур шатлык. Biz укытып чыгарган укучылар өчен шундый балалар булу бик зур шатлык менә. Ул мәктәпнең бала комплектеме, күп укучы укыймы, аның аермасы юк. Юк инде. Мәктәпнең төп максат бит инде ул безнең укыту гына түгел, тәрбиядә. Укыту, тәрбия бергә үрелеп бара торган процесслар бит инде. Укыту, тәрбия буенча урынбасар була бит әле мәктәптә. Әйе. Димәк, сез бу эшне үзегез апарасыз. Без инде үзебез класс җитәкчесе. Класс җитәкчесе. Теге, димәк, сездән сорауда бит инде теге зур мәктәпләр шикелле. Шулай ук. Цифрларны гына аз куябыз. 1000-не куймыйбыз, 1000-ярымны куймыйбыз. Кичкенә цифрлар куябыз. Эш шулык инде ул. Ну, авыр түгелме? Юк, хәзер өйрәнгән инде. Һәрвакыт мөрәҗәгатьтәдер. Мәктәп бармы? Мал комплектның? Бар, Күгәй мәктәбе бар, Бакырчы мәктәбе бар. Берничә бар инде. Әйе, бар. Иң мөһиме кеше булсыннар инде. Әйе, шулай. Мәктәптә монда Ул теге өчлегә, дүртлегә, теге өчле, дүртлегә укырга мөмкин кеше, әмма аның матур фикерләре, тормышта үз урынын табуы, менә иң мөһим әйбер шул инде ул. Кеше булсын. Үз урынын тапсын. Үзенә ошаган һөнәрен тапсын, гаиләсен төзесен. Менә төп максат шул инде. Яшәргә өйрәтергә, без бурычлы. Безнең бурыч шундый. Безнең бурыч шундый. Исән сау булыгыз. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Рәхмәт сезгә.